Продолжува традицијата на делење ифтари на местото познато како берза во Кичево. Секој ден се подготвуваат по 500 порции, им се даваат на оние на кои им е најпотребно. Храната ја купуваат донатори, а подготовката и пратката ја вршат доброволци кои помагаат секојдневно. Ова е најмладиот доброволец кого го сретнавме. Се вика Сами и помагаше во пакување на храната. Ифтари не им се делат само на домашните, туку и на оние 4 работници од Бангладеш кои работат во Кичево. Активистот Бурим Сейдини вели дека бројот на донатори и доброволци секоја година расте, дури без никаков апел. Групите берза, да ме thon активистët, ata janë të njëjtit, çdo vit kemi më shumë edhe më shumë. Thon shtojnë aktivistët, shtojnë donatorët, të gjithë kanë dëshirë të bëjnë kështu pjesë këtu e këtij iftari ke berza, edhe në një farë mënyrë kjo është bërë edhe model, si këtu në Kërçov, po edhe më gjë, që kjo na gëzon që jemi shembull për diçka të mirë. Кичевци со љубов ја работат оваа работа. Затоа организаторите велат дека традицијата ќе продолжи. Në farë mënyrë gjithë secili, gjithë kërçovarët e ndjejnë ndoshta edhe si obligim që të hapin një iftar këtu ke berza, të gjithë e shohin se iftari shpërndahet ke nevojtarët, sidomos jemi përkushtuar çdo vit, po edhe si mjet që të merremi më shumë me jetimat, me nevojtarët që kanë me të vërtetë nevojë. Покрај ифтарите кај берза, активистите доставуваат ифтари во населбите и селата каде што има потреба, па дури испраќаат пакети со храна за некои семејства на кои им е потребно.